kini ulin dengan kemuliaan. Kami cabini terang bersinar sang, ikimbang kendu langit desken kemah. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Iba bola widas nangi dipajekeun durumandu. Embun ijadi kenduman keretandu. Kabung angin irsakdu, angin ijadi kenduman pasuruhendu. Kilap jadi sieur dagindu. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Oh Tuhan, Engkau melala kelila kokendu. Doni enda demaluti nepandu. Kerinai jadikeun aludem kepentaren. Neuheunlah perkimbang lawit simbelang, isin maluk sikitik dengan galang. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Kerinai yang ngarapkeun kam, gelandat kenakan ibas paksana. Pangani sikap kendu, maka mania sebesur. Pujilah Tuhan,
Tuhan raskam, janah raskam kape. Endama berita si Maria Tuhan ta Yesus Kristus, rikutkan Lukas di puji. Tupung Johannes reh ku kota Jordan, kalak sinterme paksana nimai-nimai. Dengan ngarapkan kerehen Mesias si ipadankan di bata. Maka mamang Athena karena Johannes dengan nungkun ibas ukurna. Entah Johannes kin Mesias si ipadankan maka nina Johannes man bana kerina. Aku pridikan kam alulau, tapi rehme sekalak simbelin asang aku. Ngosari nali sepatu nape, labo aku metunggung. Ia mempridikan kam pagi, alu kesah si badia ras api. Kencakrina kalak sinterem ipridikan, Yesus pe ipridikan ka. Sanga Yesus artoto talang melangit. Janah kesah si badia nusur ku babona bagi nerapati. Terbegi pe sora isurganari nina, kamkap anakku si ku kelengi. Kamkap si ngena atiku. Malam kelate kalak si megikan kata Tuhan, dengan menjingkat dalan kenca. Suankan min katan duwe o Tuhan, ibas pusu kami. Bapa nande turang senina, sia kelingi Tuhan. Ibas waris minggu si pedua kan ibas tahun 2022 enda. Engkap wari peridin Tuhan. Diberitakan penginjil Lukas karena latar belakang peristiwa peridin enda. Janah litka telu episode ibas drama peridin enda. Episode si pemena engkap paksa nimai-nimai. Dikatakan penginjil Lukas karena enggo dekah sakalak Israel nimai kerekan si Mesias. Si nelamatkan krina dunia enda. Maka sungkun kalak bas pusuk karena Johannes. Kristus nge ia, entah pe Mesias kin ia. Endamia panorama bas kegeluhan kalak Israel paksa si Banci si katakan kalak tading bas paksa sinimai kerehen si Kristus. Kai si banci pelajari kita di bas episode eta. Rusia kegeluhan krina kita umat manusia bas dunia eta emkap bagi paksa nimai kerehen di bata. Litka sada pengarapan simbelinkal nandangi di bata. Paksa nimai labo bagi paksa berlipat tangan, entah pe goyang sonti idatas ture saja. Lit rusur bas pusurta penungkunan jakin Tuhan maka rusur kita terbuka man Tuhan. Janah kegeluhan enda bagi sada kesempatan gunan darami Tuhan ibas kerina perdahinta. Maka lit sada kata ibas permenungan Santo Ignatius Loyola Nari. Jumpai Tuhan ibas kerina kesibukan du. Tuhan sinimai kita emkap Tuhan si erdahin ras kita ibas perdahinta. Tuhan si erdahin ras kita gunadatkan kegeluhan si mejile. Bancika si katakan adinggit kam erjumpa ras Tuhan, maka dalankan perdahindu, rusur kam kujuma, rusur kam ngelai teman kade-kadendu. Tuhan pe banci sinanamita ibas kerina perjumpaan ta tetep wan. Pas pergaulan ras kade-kadenta, pas toleransi ras sideban. Bapa nande turang senina, episode si peduakan emkap nusur kulau. Man kalak Israel bas Injil tandai, nimai saja labo cukup. Tapi arus darami Tuhan
ence harus turun gunung emkap nusur kulau Jordan. Pengalaman bas lawe mencidahkan sada pertukaran hidup dari hidup lama ku hidup simbaru. Sora si megangi surga nari terdengar sangana Yesus enggoi bas lau Jordan. Maka mesti litka Rusia si cidahkan Tuhan sangana kita iperidikan bas lau. Memang litka perubahan bas praktek peridinta bas gereja. Adi bas tradisi barenda peridine ilakukan bas sungai entah pe bas kolam. Tapi gundari lawe itamakan baskom saja. Sitik tapi tetap menjadi simbol bagi sungai Jordan. Perjumpaan ras Tuhan ibas lau bas pengalaman sangana kita nusur arah tinggi hati tanari. Seingatkah kita pengalaman Sakeus bas Injil ta sinangki kuda atas pohon sangana atenan cidahkan Yesus si mentas. Tapi Yesus ngeranaman ia nusur kam Sakeus. Nusur ia maka Yesus masuk ke rumahna. Maka nande bapa turang senina bas mendalankan kini tekenta ulanai kita jadi penonton saja. Arah kesombongan tanari. Ulanai masa bodoh saja, tapi nusur kita. Jumpai Tuhan. Ibas pengalaman si tep-tep wari. Labo i gereja saja, tapi ibas pergaulan si mehuli. Alu bage, litka artina pergaulan enda, maka labo hanya kebetulan saja, tapi jadi sada kesempatan guna ngenanami rasim pebelangkan kata si mehuli. Papa nande turang senina, episode si petelukan MK pribadi simbah. Engkau teridahkah kita, maka pridine jadi sada perjumpaan antara surah-surah Tuhan nandangi umatna, ras surah-surah umatna sinimai kerehan Tuhan. Si penting kalman kita MK kejadin dung pridin. Lit sada keputusan simbaru MK komitmen guna jadi jelma simbaru arah pemikiran simbaru bagi perbahanan simbaru. Kaikin ukuran pribadi simbaru ena. Bagi lit bas pengalaman perdahin pridin Tuhan tae ia pe erdalan kubas launari ence jenari si benar kena sada perdahin si gedang MK perbelangkan perintah bapana nelamatkan doni enda alu perubahan perbahanan si mehuli enda banci ngalami kerina pinakit membebaskan kalak idur kini seranari MK gunana sakramen pridine kita jadi kalak simbaru janah lit komitmen simbaru nandangi keselamatan Tuhan. MK Bapa nande turang senina berambera sakramen pridin si enggobas kita. Jadikan kita pribadi-pribadi si ertanggung jawab nandangi tri tugas Kristus jadi imam, raja, ras nabi, ibas gereja, ras masyarakat. Jadi imam, maka kita artoto man keselamatan kerinadon. Jadi raja, maka kita memimpin dirinta entah pe masyarakat, alu pemikiran si mahuli. Bagi pe jadi nabi, maka kita harus ngajarkan teladan hidup si terpuji saja. Keadilan, solidaritas, entah pe cinta kasih. Tuhan si masu-masu kita kerina.